Үйнер көлінеға сәрі едәнін тұхынан чақчыларға лоғыран кәпсирге білген самай тоғастақ кем. Нұрбатағы даробеларғар қачақтағы олары реабилитациялар кеңе елмен көлгі болбуд кіргігі макетін оғылан көрдіріге тұрда. Бие әхәлер бит мағам болбаттар өлген жоныр ұтылы хатылар. Жоныр бире өдер біттер. Барыныс біттері жоныр ұтылы хатылар. Бу курдук былжаha тараha оғлар кепсиллере жиңер олоққа бар көстү. Оларын букрачаннар үксе доробыйларгар хачактак болан тыллара сете сайдыбатак эбетер төрүттө саңарып кыктыра суох. Ол хинкинлер бу кеңге калелдер. Манна саңаны билен көрөн саңарып жагырдара сайдар. Коллектив кастайда хулетін түмігер елмен көлге тыгынчы тоосуз түрдөнү сыллаққа болбут кыргыгы макета оңулунна. Үле бу едентен тыннах төрөбүт Нурбатыр төннөн келбит Степан Гаврилович Никифоров кепсенигер олгорбут. Кини бу азыр кайфыдак олак төлөн омуннакты төлөннакты кепсерете бигине диханерете. Онтугут кидди история чакчыда бит. Атты бар хытар жоннорум мусаннар олак баран калбыттар ди. Бу бомбардировщиктер келеннердир. Олак ачык, олак хенебин эхен туран манна хылан хембит бу деремлер балыр. Бу илмен көлүп тула. Онда би деремне олак небесрылы хыталар бит. Онно олту бехан калган аны хасырда биле күн таксыта бомбардировщиктер келеннер кинлер тыгыттар бомбаланнар. Токту дагылбак сака өлбүлөр. Кинолог демле кыраттан олоктун накалан келбикки. Онтон бу маннык билинги көлүнө уаттак серини торабыт ытык жоммотун сыналыгын, кинер курсун быгыларын үйетитиягын ден макет алгыты көрдөрөр. Үлага тестопластика, онна да атын материал туттулунна. Илмен көл геройдаргар памятник оңорор курдук. Туара керехелир оңорор курдук. Ханын акайден аны бу биге бу терилбит 2 сетегер же бу кыжастырым ортатыбыт. Бу манна бу авторский коллектив о үлетемие. Инеген аны ол ытык илмен геройдаргар ден биге бу манны болуктагы киндер памятниктерден оны кайырчы сахана оран кебистибит. Этенне бу же эдер көлөнө оголор бу кыжастары ытыктан киллер сквердер келене бу чес берен көрсөллөр демет. Боңордубут. Ким домнулубат, тух домнулубат. Бу эти исхоханын крачан оголор бут эме биле уладалларгар Нюрбаттагы реабилитационный кен бейтин кылатын киллерер. Валентина Кирилловна, Афанасий Васильев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Нюрба.